Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, Ognjenu Mariju. Poštuje se kao borac za hrišćansku veru. Sveta Marina rođena je krajem 3. veka, tokom vladavine cara Dioklecijana, u južnoj Anadoliji u Antiohiji. Kao jedinica neznabožačkih roditelja, krstila se u 12. godini, zbog čega je se otac odrekao. Zbog vere u Gospoda posle teških muka posečena je mačem u 16. godini. Njene mošti postadoše čudotvorne i isceliteljske, pa su oduvek poštovane. U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra svetog Ilije i svetog Pantelejmona. Prema narodnom verovanju sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao sveti Ilija koji kažnjava gromom spada u ognjevite svece. U narodnom predanju čuvaju se primeri o vatri koja je u vrele praznične dane spalila žito, seno i domove ljudi koji su se ogrešili radeći na praznik Ognjene Marije. Slave je svi koji su imali štete od groma i oluje. Narodna izreka kaže ko slavi Ognjenu Mariju siguran je u letinu. Obeležava se i kao krsna slava. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi, a posebno radovi na polju. Niko ne radi, pogotovo žene, jer se smatra da danas nijedan posao ne može doneti sreću. U narodu se kaže da na Ognjenu Mariju ne valja ni konac u iglu udenuti. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.